Франческа, Ой. Баяха, андай ду жақталары керенар дүкендерінен. Робин. Нашите. Оны бұл сертификаттар Қандай бұл? бывалығына бастығы путевка в Дубай. На двоих-то. Это уже прошлый век на троих. А? Ого, не в том смысле. Подругаларға нам бараған. Мен оны яға зачем әйді. Вау. Антон бұл? Ювелирка, там скромный гость, конечно, на 50 тысяч. Да ты чё? Ага. Антон бұл? Это нормально. Автосалонтан любой машины на 5 миллионов рублей. На 5 миллионов. Да, да. Офигеть! Қанша қачанын? Это секрет. Эти! Это тух, білаған демеға бидді банк кредит берді. Короче, ана кредит алдым.